ni gobwata insomo basorero asebio sikimbarabare ne University ya Kisii ime yomocho bosongo egento nonya nabo yatiga bonchererie abange bakobara sarenene orangana na kerori omurero yo ni gobwata ng'echinsa isano nemo chiamo baso se nonya nabo hekioyo chaki itaramanyikana eng'ana ya chakire gotukwa nabo bisa ba DCI olikitulani runtiri orobotirwa senchira yoboikirano esemenene yabonchereria baiga niko bagenderete kubara hasare nene kubwatikana no gwateka kumuriro aiga mbarabare ne University ya Kisii ime yomocho bosongo ase county ya Kisii egento kirira chimilioni chechibese gosirigwa korengana na kirori riogi nigoria igwekana chinsa isana nemo chemugaso bosoka bomera ne chiduka cha bwatiro muriro na kigima omokia wogochirimia ochakigwa. This is the place where I reside. Comrades are also here. Our things are vanished. Beddings and all learning materials are vanished. Asense mwende abonchereria baiga nigo bemurunganiria okonyorwa goikerana kwegari yemibasokano no kolime murero kurwase county ya Kisii bateba andake kyo baigo kyabe komochango ase ni benyinge gosirigwa aso nyo nabo baburia serikali ya county ya Kisii bono kuligireria ko bakonya gocha kuboya. If you can manage to respond after 1 hour later, after everything is vanished, where do you take our taxes? Where do the money that we collect as tax going to? Oikekero tokogende mbeo egia chakia muriro iga tikira manyekana engana nonye nabo ya chekero gotukwa nabo bisa bubo tukibubo salia DCI. Hata sijui ni nini nitaweza sema. Serikali wakitaka wakuja waachionee wao wenyewe, serikali kupata jana hata wote waheshimiwa wote wanisaidie ngara hata certificate za watoto wangu. Kuna nyumba wanaishi zilichomeka zote. Sasa sijui nitafanya nini, lakini naomba Mungu kwa sababu hakuna mtu mwenye aliumia. Nashukuru Mungu sana. Nkuriboterega taseni kya gatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri.